कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 नयाँ बजार चुनादी धाता वेक छम नेपाली कांग्रेस या कीर्तिपुर नगर समिति कोषाध्यक्ष नजुयादी धासा प्रगतिशील महिला समूह अध्यक्ष नजुयादी हजुर वेक नपछि खलबला या पाखी हे हुनी वेक यता झिगु ज्याजोले लस्कुस या पाखी हुनी राधिका जोसित लस्कुस दु छिमिसा ज्याजो नमस्ते दर्शक जी तो अनक मीडिया प्राली अनक मीडिया यता एक धन्यवाद र जी अनिता महर्जन दिन धन्यवाद हजुर राधिका जो तकले नापाला ठाउँ पनि छिया जी ठाउँ पनि जी 2 महिनाबाट जी मकैया जी पाठे घरी सम्बन्धी जी होम अपरेसन यानो जिया जी ठाउँ पनि 6 जना छन् बोले चाहिँ अनि पछि बिरामी जो चाहिँ शरीर शरीर लागि माउ थियो कोही पाठे घर र उकेको लागि जिमसँग चाहिँ एकदम केयरमय आसे जिसँग जिर नापठन खेती गरे बेना उले 17 वर्ष उले बाबु पुजुल उले चाहिँ मच बुद्धि उले जिसँग गैना जी ठइ त केयरमा जी मजबुले गैना केयरमा आउँदै अयो मुस्यु कारण छिटो मरयो कारण याना आत्मा पनि थियो खै त शास्ति जुल उकेको लागि झिठन सुनान मछली मा झिठयो सम्बन्धी खै त दुची गर्जिया छौ ढ्या जी म आपजी बाबु पुगले छे मुस्यु जुल उले बाबु पुगले ललिपेकी बाबु वर्ष दिने मरुगले न जी निक क्युरेटिया माल ओढे जु ठौए कमजोरी गर्छ जी मुस्यु जुल उले म चाहिँ तिनी जुल जिठन परिवारिक जन मरे झिसिर मान्छे तिनी मेसेज के जुल अर्जिया झिस उके जी केयर मयनुले आठको पनि होया जिठु पाठे गरियो समस्या जिया अपरेसन ना छेचनी मा हजुर त्यहाँले आफ्नो त यादेले कि आफ्नो 17 वर्ष मेरो त्यो पनि उमेरे आफ्नो चाहिँ आद्या आद्या हो जुल आखर चाहिँ आछौला इन्टरकास्ट ने जुल औगे पनि बारे गेना आफ्नो पनि छोटा से हैना थियो छु विषय आफ्नो त यादे जी चाहिँ जी नापना से जी तरैले जन्म दिया 10 क्लास तक अनुभवना जी एसएलसी बिया चाहिँ जी थन उही बेले आदि थन आजी थन काठमाडौँ या जी थन छौ नेवाना पजी बर्मी नामक जसाना नेवाना पजी यो तेजिया बिना होया जी बे 17 वर्ष 17 वर्ष म चाहिँ वे ढुङ्गा न्याउए जाते हो साना म जाति त रेस्ट किया साथै या कने घुल्ने जुटा सही जिया छन जी भावना चाहिँ जी जिया छन मजबुरी हुई जिया छन माबाप दि कटके नाम कटके बिन्दु जिन भात पिन खा नाम कटके पनि जुन किन भौज सम्झो छन भौज सम्झो सक्स्याना माइना जी त माइना जिन त माइना इना त्यो जिया जी चाहिँ बर्मु न्यामत जसाना नेवा धेरै जिवे जाख रे स्वीकार्यना चुनौजिया दचे अकासी ठाकु मजो हजुर हजुर त्यहाँले चाहिँ आको पातै जाति पनि हिसाबमा अब मजल तर कम उमेरै आफ्नो ब्याएनो जो कारमा चाहिँ आफा जी ठाकु गइना ठाकु लाग्छ जी ठ कम उमेरै ब्याजिया हो यो जिया जी चाहिँ ठमे सिउ दए ठौ शरीर गरे मसिया कछेन जिया कजम्या छे परिवारको भूलमल मजसी जिया जना जिया यो छे मसिन दिल मसिया ठठमे सि चाहिँ ठौ शरीर त गइना केरियामा उ मसिया चाहिँ दुख जुल म तर जी इन्टरकास्ट याना जी को नेवाना पछि पर्मी म्यान नेवाना पछि अर्को अहिले चाहिँ मजबुत अछि गरे परिवार त को भाला जिया तब छ चाहिँ अलि आखने पछि आला 17 वर्षले ब्याज धार भयो तर वर्ष दिले जी बाबु बुले 18 वर्ष त्यसको दुधले बाबु त्यहाँले चाहिँ चिन्चारै पनि उमेरे मजत हो अलि म चाहिँ त्यो ढोका लिपयोपट्टि चाहिँ आखनेपट्टि चाहिँ घाँस तयारले के कुरो त्यो खबरला अन्ठालको त्यसको अन्ठालको चाहिँ जी गर्दा छ आजि उले म बाबु बुले चाहिँ जी 8-9 महिना थियो जी महिनावारी ना ज्या छनि पट्टि बन्द छ
जुल वो चाहिँ जी मजबुरले सक्स्या जुइ रे जु अयो मति हो दिमागी अयो जुले चाहिँ जी अर्जुले चाहिँ अर्जुनले हाना दही मरे न मस्यु दही मरे मसिया र ज्ञान बलेपछि समय लेखै आखा त छो अयो जो कि घटना छो जो घटना गर्दा छ जितन थन डाक्टर देशना डाक्टर नाल रेसा ध्याम चाहिँ औली वर्ष दिएर हुँदैन नि आउँछ सानो र चाहिँ गर्दिया छ जी अयो त लेख्यो यहाँ बाबु आजै थन सुटे मरे जुन श्रीमान जी निमेश देशिन दतन महापिण्ड मरे निमेश तन महापिण्ड मरे जिउले जिउ गल्ती सुनको चाहिँ जना आउँछ त्यो सुन देता जी चाहिँ जुन खसे स्थलले उन मजु ध्यान मस्यु अब आगले जो मजना आउन सन्दुबले खसे नाइट गाडी उते नाइट टाटा सुमो हिने यो गाडी चले मजु नाइट जगे चले दु तछि नाइट गाडी चना दि खसे वनले चाहिँ खसे वन अनुले न जी कोही त अयो नरिङट लगे जी खेवा को उठे हान जिया छन बले जी 10 दिन रुले जुन श्रीमान द फोन ना छ खतर चल दिया न जी अन वया ये बले चाहिँ नाको क्युरेट या पुरी डाक्टर इला पर हैन सब मजिया जी 15 दिन हान या मा हो से जीव गल्ती जो शरीर सेवा टंकने होया तथै पाठेघर यो रोग जिया जे पाठेघर अरियामा हो चाहिँ वे डाक्टर गल्ती नएना जिठौ ठोकन यो दुख सिकी माल ठोए क चाहिँ आठौ पनि जिटल मजबुले बेना न्याउ जुल जुल आश्रित मजिरे हिसाब न जि सक्स्तन बिन्तिन एना कुन जिसन तो युरिया देंगले डकुमिडिया लु isa habna kai du da ku du jaksya shu dala roke je ki koi kiya ma re ji निस्पिन्द झिपट के पिण्ड सस्तुन चाहिँ वो छौची एकदमै झिसरीलाई केरेना आदि थियो अलि जस्तै कि राजी ताजु नाचे छिटो त या दिल आछि त म त गले छिन्ने र डुबले छिटो त ब्याइ ना या दिल अले अनवया ब्याजी ढुंगा पर्सलिपा झिन्चा र डुबले क्या दे ढुंगा लिपवया महिनावारी रोके जुजु एउ के हान म त दैरियो मसिया चाहिँ हमेशा एवर्सन न या न माल क्युरो न या माल अले या ढुंगा उके डाक्टर उपति लापरवाही जुका नैना दै हान आफ्नो दोरेना या मार घाटा या दिल अरे वो जी ढुंगा उपति आफ्नो उपति शरीर छु चेन्ज त वो छु अले चेन्ज वो वो जी ढुंगा ल जी शरीर या दित जसे युजुल मजुबले यकु पाउ युजुल अयो समस्या चाहिँ ज्यातन अनि ऊ जियाबले चाहिँ झिसा केरियामा हो दच्छा ऐन अर्जुरिया झिसा 3 महिना 6 महिना किनि माउ ज्यातन ठोकनी होया चिले दिन हो नापला मसे सक्से अर्जु नि विचार जी ओ चाहिँ मुख ज्यातन झिसा आज चाहिँ यकु पाउ यकु जसे यकु पासना हो अर्जुले चाहिँ झिसा 3 महिना 6 महिना डाक्टर सम्पर्क या वो चाहिँ झिसा चेक्यामा ज्यातन हजुर आ ट्याब्लेट ठोकने क्या गुल बस्छ ठोकने बाबु 22 वर्ष ट्याब्लेट वो समयले जो पनि घटना 22 वर्ष लिपोवया ठमेसा पे आफो अपरेसन यामा पनि सिटी हो उके न्य चाहिँ छुछु जुका नगयो स्टेप मा चाहिँ आखा ठठा के सको या ये चाहिँ उ हार्मोनी कम दिल अरे एक म्युजिकले छिटै कुए पाउनु वासे एकदम पासे जिलाने मिसन अर्जु दियाजी वास्तवमा या सिचना चन एक अर्जुन नुगा आठौं पनि वया चाहिँ जी भटी त नाप गसुल जिमिसे त दक्सी रोग भयो धन्यु न एकदम बामला रोग ज्यादा न उके वो खेना जी सस्तन ध्याय गरेर छ लोन्यु न बामला जी ठु लोना न भटी त द प्रब्लम जो उके लागि चाहिँ जिस मिस्ते चाहिँ लोन्यु मजु ज्यादा न वाली दिनु मंगलबार शुक्रबार हजुर वही जो कारण हैन चाहिँ आखनीपट्टि अवस्थाले त्यो खर्याटे जो चाहिँ आखमा चाहिँ झिमिस पिता चाहिँ सन्देश अझ ब्याडी हजुर ब्याडी सन्देश झिस चाहिँ गरिरहेछ लोन्यु न झिमिस र रोग ख
लोनी मजुरिया जी चाहिँ आओ या लोनाना समस्या जुया हो उके चाहिँ एकदमै झिसा असर जी ज्या छन् हजुर त्याबले चाहिँ अहिले आखन त चाहिँ आठ पहिला वो जुई ढुङ्गा उखन छिसा तया दिल नि छिसा तया वो डॉक्टरी लापरवाही कारण चाहिँ आफ्नो शरीर टुटिन चाहिँ असर कया सुसु जुर गाता या दिल नि छिसा उके बिछु विषयले जी चाहिँ गर्दा सा नाप अरु वे क्युरेडिएको येनो जे कारण है द चाहिँ जो टुटी समस्या न जिया हो 5 वर्ष नाप टुटी समस्या न जिया हो 5 वर्ष नाप चाहिँ गर्दा सा जिउ शरीर र झिटगुली माउ हर्मोन मोरो उके मगाउ कारण झि टुटी गले जुयो नेसिजी मखो अयो समस्या न झिटदै जिया छन् पाठे घरिउ कारण चाहिँ झि टुटी न समस्या रह्यो गले जुइ झि टुटी गले जुयो अनि अयो समस्या दै जिया छन् झिट चाहिँ हजुर अहिले उके लागि चाहिँ टुटी लागि आत्मा छैन रे ये नजी नाप टुटी जियाजी इन्डिया न केना हो इन्डिया केन देना द चाहिँ झि शरीर द झि माउ हर्मोन मगार या जि के वास एना हो यो 5-6 वर्ष जी अनि यो वास नयाँ पनि बिले द जिउ ख जि चाहिँ 1 वर्ष नि हो अनि यो वास टोटो बिले चाहिँ या वे रोग हान द जोरी ज्या हो खासै जो चाहिँ छुरगा डाक्टर तयार दिला खन्ता द चाहिँ जो छुरिया जुदा छ छि पाठी घरी चाहिँ पाठी घरी यो लाडुनी पाठी घरी ला चाहिँ एकदमै बढे ज्या हो पाठी घरी ला बढे ला पाठी घरी मनाओ जुल एकदमै मनाओ जुल वो ढिची चाहिँ झिट कनेक क्यान्सर अयो जुइट अर्जेरिया चाहिँ आछि अपरेसन नाय भन्छन् त्यसले चाहिँ अब लादो बसिएन कि पाठी घरे लिखुनु ट्याबले चाहिँ जस्तै कि ठाउँ पनि अपोए ज्यातो पनि मिस्टेट ज्यातो रुरो छ रे वो चाहिँ तो पाठी घर वो स्तन सम्बन्धी पनि खयो हो जुल ट्याबले उके पनि चाहिँ कनेक वो क्यान्सर जी है आफ्नो चाहिँ उके पनि लागि लगा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अपरेसन याना चाहिँ पहिले चाहिँ तयारी उके पनि छु सिम्पटम्स त क्यान्सर अयो छु अयो सिम्टम भई मतलब चाहिँ वो पाठी घरियो चाहिँ पाठी घर एकदमै लोनु कारण न एकदमै साइज तर ज्या हो ज्या सिम्टम चाहिँ होइन डक्टर साइज एकदम तर ज्या होला अनि द चाहिँ समस्या छुबिरा छ एकदमै पास्यायो अनि त्यो टिक्रेटर खम्पा एकदम दक्सी अब द खम्पा स्यायो खम्पा एकदम सेबले चाहिँ छ बियोसे जुइसे स्यायो ओ पाठी घरि पनि कारण खम्पा एकदमै वो खम्पा दक्सी दिस वो छौ न दिस खम्पा एकु सेट किन झिपी चाहिँ भर्से केयर चाहिँ माउजे वो चाहिँ अर्जुन लागि झिसा चाहिँ पाठी घरि सम्बन्धी खर्या ठीक माउजे अझ वो खम्पा एकदम स्याउ स्याना चना पनि खैमको अर्जु जो जे के आउनुले चाहिँ नापाउने चाहिँ किन पनि वास मस्याइ वास दि हान डक्टर देशन अरि एकु मजिक टक्ला इन्सान भरि त स्याइले हस्पिटल पनि मस्या वास दि हान छनि 1 महिना स्याइको हान महिना जुले जी वर्ष दिन त उली स्याटे कि जी स्यासा नेभै मटाथे ज्याउ स्याना जी कुनै स्याना ठोक वर्ष जी डिप्रेसन थिएन जुल एकु स्याउले अनि जुले चाहिँ कि अन्तिम यो कुनै लकडाउन ला ठयो गर्न मिले कि हस्पिटल हुनु मजोराला हुनु अस्ना जी एकु स्याउ जान हस्पिटल हुनु मिले चाहिँ डक्टर त्यसमा थोयाए माउडैले आएना वयो चाहिँ छके अपरेसन यानु चाहिँ 1.5 महिना गरेर हस्पिटल चलाउनु चाहिँ 2 महिना गरेर हजुर हजुर हराइ त दिसिन पछि पलखली पाते खलबल या गए जी नेनामी नाजमेजु ठुगुइले छ नेना चना दिएको दु नेवा एफएम 6.6 मेगाहर्ज चाहिँ अनलाइन पाके नेना चंगु जी मिसा ज्याजु अब थोडे ज्याजुले जित सापिय नीति थाना छि पामे जुदी राजिता गौतम महर्जन्जु हजुर वेकन थम ओगेना दिगु तो पाठे घरया कोछ अलि वेकन याना दिगु तो पाठे घरया अपरेसन या बारे जी मिसा पिन्त सचेतना यावे लागि ठाउँ वेकन थगु अनुभवय खत जिगु नेवा एफएम पाके चाहिँ कना दिगु दु अथिजिया हजुर ठाउँ छिस वेकन प खलबला हाक्न पलखली पल या गुजेजी आइता थाते छिकु न्यानी पचा हागु गुतिपा तेतेना बदौ ठुगु बचा हागु दिपालिपा हाकनास कचिता लस्को स्याना तना राजिता जो नाता छिस
छिसा नाका तया दिल कि छिसा आठो समस्या युपति खत जुन छिटा वो जुबले पाथे यो कुस्यायु छिसा खम्पास्यायु त्या त्याबले वो बाइक न बेउ छुचो आकन त यो अनुभव त दिला अनुभव देई मतलब चाहिँ जित जी थैट जो चाहिँ समस्या दिन कनाछनु जिया द चाहिँ वे छुछन चाहिँ हो हजुर खम्पा चाहिँ हो अनि क्वा चाहिँ ज चाहिँ हो छु चाहिँ इक्वेज हो जिया द चाहिँ वे दक्ष समस्या हो जो अनि जी चाहिँ टुटी भरि छ लाटो जी थे टुटी नेसिवन बिले प्यारालिसिस जी थे अयो न द समस्या जो अयो न जी ढुङ्गो न ख जो न अरु ज्या चौलिन जीव समस्या चाहिँ हो हजुर त्याबले चाहिँ जुन वो क्युरो दियाबले डाक्टर पिनो लापरवाही यो कारण हैन चाहिँ आखने त चाहिँ वो असर जुल अहिले वो समयले आफ्नो डाक्टर पिन छु अयो जस्तै कि केस अयो छु या अयो अयो दुखी मरे अयो छि मैन अयो ज्या झिसौले सिउन मस्यु जुल जी चाहिँ लास्ट अयो मस्यु बिले चाहिँ जी इन्डिया वना के हुनु बिले चाहिँ द एमआरआई इन्डिया एमआरआई बिले चाहिँ पहिले थन लजी काठमाडौँ थन चाहिँ नसही वासर या नयाँ चुनु टुटी इसिस्टन टुटी मेसेज दिटा ठाकु बिले चाहिँ वो जुल नसही रोग वास नयाँ चुनु जुल जी जुन क्यामो होया जी इन्डिया मेदान ता हस्पिटलले वन बिले चाहिँ अनि जिन ठइन शरीर सबै किन ढ्या किन बिले चाहिँ इनसँग चाहिँ पाठे गरी चाहिँ वनाको क्युरेडियाबले चाहिँ छिटो समस्या जो ढ्या पाठे गरी समस्या ढ्या केना बिले चाहिँ जी जी ठयो रोग जुरियासी नत्र अयो क्युरेडिया ना जुरिया न मस्यु जी त्याले चाहिँ वो क्युरेडियाबले लापरवाही रखा चाहिँ इन्डिया वना अनि 10 वर्ष लिएको के सिउजिया न जसा ढ्या मन त 10 वर्ष लिएको सिटर आउने हजुर अनि ज्यान सिटर ध्यानमा खुवाउँछु हजुर हजुर ट्याबलेट चाहिँ वो समयले ठमेसा चाहिँ ठर्जुले चाहिँ मठु ल मठु हजुर अलि आज चाहिँ कि आँखमा चाहिँ 2 महिना त क्युरो अथवा जुन अपरेसन याना दियो ल मलाई ट्याबलेट 1.5 महिना ट्याबले अलि जस्तै कि थो लकडाउन इले जुन थो छिटा चाहिँ एकदम कोरोना संक्रमित जिया चाहिँ मनोट ज्ञाना त इले चाहिँ आफूले अपरेसन गरिना जुल घटना चाहिँ उठके दियो यी चाहिँ हस्पिटल ना चाहिँ ध्यानमा खोज्नु समस्या ज्या छ ल एकदमै ठो स्यानाजी लकडाउन बिले स्यानाजी हस्पिटल वना हस्पिटल वन बिले चाहिँ छिठा किति पुरे हस्पिटल हुनु ख पहिले वन बिले हुन्छ मस्यापट्टि वास बिल जी छेउ हान म्यो महिना जुले ठो लकडाउन भित्रै जी वन बिले चाहिँ जानी छठा जी एफएमए नेनु जी मेनुले चाहिँ छौ हस्पिटलले चाहिँ ठेठे डाक्टरहरु हामीले बाला प्राइभेट हस्पिटल ख अनुले चाहिँ द अनु डाक्टर न त भिडियो यसले दको याबले चाहिँ ठो अपरेसन 1.5 हप्ता भित्रै यामा एकदम पाठे गर्नु साइज पय जुइडुको लठो फुले ज्याउले एकदम याक्कने यामाला ढाला याक्कने यामले जियन चाहिँ अनि दको निनासया हिटर अपरेसन याले गुली डेप्टो हामीले अन हस्पिटलले द झिसा 4 लाख टी दाँत सेकेनाटी ढाला अपरेसन या त अझ झिसा ढेप्डो रे या न ऐना हचो घर छक्न या न मजु सुना नए ढेबो सुइट गाई सुतेन गाई चीज मको अनि 4 लाख ढेबो सेकेनाटी आइतबार अपरेसन यामा ढाला धाबले जी छेवया जी चाहिँ द चाहिँ अनि या मने मन त मने मोरले चाहिँ जी थाप्तली हस्पिटल बना थाप्तली हस्पिटल बनले चाहिँ थाप्तली हस्पिटलले चाहिँ गर्दाला छ 6-7 महिना टके नेपाली उली धाइबले थाप्तली हस्पिटल गरी त्यो धाइ उली केयरलेस हस्पिटल थाप्तली उली केयरलेस हस्पिटल कि डाक्टर दे बीएम बामला छौ जी अन द पासले जी थाप्तली हस्पिटल उनले जी मेरो पिन त बबियो खाना थखया भयो जी यो केयरलेस हस्पिटल हो थाप्तली हस्पिटल उनले चाहिँ जी अन्य निम्न 6 महिना लिपो पावै डाला 6 महिना लिपले जी सीएसी अनि 6 महिना प्याज 1.5 हप्ता यामा 6 महिना लिपो पावै रिया धाबले आज सोस पोस लगाया उन म लगाया छ जी आदमी सँग लगाइन मैन जी हान अनवया छिवा एकदम टेन्सन ज्यासन ले जिठा टोले चमै छम भौमस्त दु पाटन हस्पिटलले चाहिँ नर्स अनि उइटा जिन्जेन थर जुल छ्याउ धाबले उ जी भौम जान चाहिँ भौजु जिठा अन पाटन हस्पिटल नेनादिस जी डाक्टर त धयाबी धया अनसम डाक्टर समेसी डाक्टर सुषमा तामाङ धाम डाक्टर ए पुली बाला डाक्टर जी ज्या बाला बामला सिक्ने द भी भ्याउ बाला ओ डाक्टर जी नाप्लानुले द सिके एकदम चित्त बुझे जुल अन डाक्टर नाप्लानुले चाहिँ अनि जी अन्न नेन डाक्टर गुली ढबे खर्च चाहिँ राप्ले अन चाहिँ द 35,000 दान चाहिँ अपरेसन याना जी सफल याना 8 जिया ओया छन अर्जा उकेली चाहिँ निस्पिन्त जिथन तटके पिन्ट छौ बिन्ती छेन दाज जिसा प्राइभेट हस्पिटल रह्या चाहिँ मजु जिसा ढेबो कमैया न थाकु
जी सक्सिया को ढई कमैया ठाकुर अर्जा जी थो ऑपरेशन यही बिले जी पाठे घर ऑपरेशन यही बिले चाहिँ जीसा न्यू सो हस्पिटल नेना चाहिँ अरियामा प्राइभेट छक्ल 4-5 लाख ता फुका चाहिँ मयासा जिउ थिए छोना जी बिन्ती एना जना र जी पाटन हस्पिटल यानो त एकदम बाला त अनि डाक्टर देव न बाला अनि नर्स देव न देव एकदम बाला जिया चाहिँ जी उली थे भन अन 4 लाख मा राखे जी 35,000 ना फुका ऑपरेशन यान मिले सफल जुल आटक द बाला चाहिँ दे लागि चाहिँ झिसा हठातना छक्न थे फुंकी चाहिँ फुंकी मज्यो त्या चाहिँ जी सक्सन तर्के बिन्त बिन्ती एना त्याबले चाहिँ जो झिसा चाहिँ डक्टर जुल ल्या चाहिँ आते जिया हरबरे जिया चाहिँ छिपी चाहिँ हठाचा निर्णय चाहिँ या मज्यो हजुर त्याबले जुन आखन त पहिलो खलाबले चाहिँ 4 लाख मा घाटा होपथि वए खते 30-35,000 चाहिँ जुल त्याबले अहिले आखन एउटी उपचार याबले ऑपरेशन याबले अनि चाहिँ गयो तरिका सुरक्षित रूपमा चाहिँ अनि त्यो व्यवस्था जुल आखन गोन अनुसोना ओके विषयले अनि चाहिँ जी चुनमा चाहिँ एकै चुनमा ल जी भरि त मफुली जी एकदम ब्लड मगाउ जिया सुगर मगा छ ब्लड नमगाउ यहाँ चाहिँ जी 13 दिन एक्स्ट्रा चुनमा ल 15 दिन एक्स्ट्रा चुनमा ल हस्पिटलले 15 दिन एक्स्ट्रा हस्पिटलले चुनमा बोले चाहिँ त अनि जी अनि बाला सक्सिया पाटन हस्पिटल कोरोना महामारी जुठो कोभिड महामारी जुले चाहिँ अन के बालाई मुखुल ढ्यास स्या ढाउ त ढाबले मुखु अनि चाहिँ एकदम केयरियना एकको बिमारी भेबार मटसी चाहिँ झिट बालके याउ ख अनि चाहिँ केयर दु एकदम केयर दु सफा नदु झिट चन्थ्यान सफा सुगर नदु एकदम अनि छु कोभिड लागि न अन्न सतर्क जिया न थपिन अनि जैपिन थमै पिए तको सतर्क जिया झिसै पि मनो त एकदम गुवा मसतिसी एनाटो जिया बाला ओके चाहिँ जस्ट अनते आखन्त चाहिँ बालाको सबले जिया चाहिँ एकदम सुरक्षित झिट गुली पाटन हस्पिटल एकदम कोभिड रह्यो झिट मने पिनी गुली ज्ञाना छु जिए पहिले ज्ञाना छनु यति अनगाउन हुँदा चाहिँ अयो ग्यामा ज्यातन हजुर हजुर अनि त्यहाँले आ ठोकने अपरेसन सक्सेस जुल आखने ताला एकदम भिटना नदु होला आखन त बालका चाहेल अले वन अप नपाते आखना चाहिँ ठुकी छेवेट होला आखना नेउ टुन्यु क्योरिया ओके परि छु गयो तरिका हैला त ओके च्या दिसो छेवेट हुँदा चाहिँ डाक्टर त्यसो आराम क्यामा राउले दिसो कोछिउपति ज्या मया आतक मये निजी 1.5 महिना डट कोछिनाया माउपति ज्या ठाकुपति ज्या मयना जिने थाना मापिन बापिसन एकै हेल्पिना दियो आतक मापिसन द दिछु ज्याजी चाहिँ मयना छि कोठा छडमो फुली थै आत्मबल चाहिँ एकदम कमजोर दिइया छन बाटे ऑपरेशन याद हुन्थ्यो अनुभव चाहिँ थै त चाहिँ एकदमै कमजोर फिलिङ छकनिक ठयाक जुनले थबे चाहिँ या खुइगी जी गयो शरीर जुल रहि थियो अयो मति गइया छन तर उके वर चाहिँ एकदम केरामा आतक जी छु मयासी छि कोठा जके छन पिने मौना पिने 2 महिना त जी कोठा दुनिया जना छनु सनातन ज्या दक्षे माँ बापिन एकदम सपोर्ट हो सक्सिया माँ बापिन तर्केपिन सक्सिया सोयासन ज्या ज्याजी मयासी सनातन आटक हजुर हजुर अब हामीले जस्तै कि चीज हरेक चीज हैन जागु चीज हैन सामान दैलेन छौ पाट पुर जगह मन लागिन होला ओके पति ज्याला बिमको त्याबले थियो सरी रहे छ पाटे गरे वहाँ थियो रुचिला छौ ओजुलनी गुली मनोटे सते ठो आपाटे गल्ली क्या ठोकाएपति छिउ श्रीमान श्रीमती बीचीपरि सम्बन्धले न छो अतर वइट होइन मनोटे न खन्नु छ डाक्टर के छो भया दिउ डाक्टर त्यसमा छु मला छिदो वदे चीज झिट आ डाक्टर त्यसमा मला छु प्रब्लम जिमा खो खजला डाक्टर न धाउ ख जिउ चाहिँ दैयो अयो प्रब्लम जी हजुर वइ ज्याते गुली मनोटे सबै आ छिटो पाटे गरे त्यो लिका ठोकाए त्यो लिपैपरि समस्या अरु ज्या गुली चाहिँ मनोटे थर जुर या त यो खमन न वो रही चीज श्रीमान श्रीमती सम्बन्धले उके छुके असर परे जिनको तर थौए शरीरले चाहिँ गराछ पाटे गल्लीका ढंगा चाहिँ झिटा चिरचिरपन जुनी खाले चटी वो लिका ढंगा पटी सुसान जन हसमस लागि अयो चाहिँ जुइ ज्या छन् थैट एकदम दुनी कमजोर फिल चाहिँ एकदमै जोगा आज 1.5 महिना डट जी छैन भरि छ थरेको खल्ला छ सायद द भरि छ गराछ कमजोर फिल चाहिँ ठाको थिएँ थै त कमजोर फिल चाहिँ एकदमै जो औके यो लागि जसमा 2 महिना 3 महिना चाहिँ आराम काम आउ ज्याछन आठौँ पनि ठो कोभिड यो लागि कोभिड जो ज्यान जसमा
आत्मबल कमजोर जो जिया पिनी उन्हें मजूरिया जी जे पिनी मोसी सुइना पुनः संपर्क में जी गुली समाज जी जिया सुनु जिया तो समले जया उरिया गुली जया तो यो या मखना जनु छु जी उके लागि जी आराम कया है क्षेत्र जनु आता हामीले आछिसम्म समाजसेवी नजुल मलाई अथौ परिवारपट्टि न अग्रजी प्रिया छेडको भूमिका न हमेशा सोया थौ बिजनेस छुटैए थौ पार्लर न ज्यान याना चौन जुला हामीले उलमछि ज्याइट टोटा छेचना थेना दिन बिते हामीले आफ्नो गेना दिन बिते जात थौ पनि दिन बिते यात ल दक्षे झिच अबु धै थ्वे इन्टरनेट जुल आट इन्टरनेट मरुसाले झिस दिन चन सिके ठाकु या न ज्या फु देशके गुल गेन्यु आवे इन्टरनेट दु इन्टरनेट आ झिस मोबाइल सेव ठाउँ पनि आ झिस ध्यामा लासा अनेक तरी एप दु ओके भुलेज यो उलिएका ठाउँ पनि ओए नाना दिन बिते आखौ पनि बुनि उले किताब भुलि बुन्यो छक्लो बनाजन एकु दे रंगलो बुनु टोटो ज्या बुनिने किताब अय किताब त बनाछन् दो झिस छैटन हेगु लागि किताब सया जी छैट माउजी अय बनाछन् हजुर हजुर अलि ठाउँ चाहिँ ज्याजो पाके झिमिसा ज्याजो पाके झिमिसा तेवे समस्या मलाई निश्चय रहे कयोपट्टि ठुलो छ यो बारे यो आफ्नो याना दिपले अनुभव ठाउँ चाहिँ कापन जुल हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अझ न झिमिसा टके पिन्त गजाउपट्टि सन्देश त ब्यादी छु झिमिस तत्के पिन्त चाहिँ सन्देशको दा झिसतो पाठेघर सम्बन्धी एकदमै झिस 3 महिना चेक्या माउ ज्यातन 3 महिना चेक्या माउ झिस चाहिँ ठौल शरीरभरि त सफा सुगर ज्याचनी हो वो छौ चाहिँ एकदम केयरियामा ल झिस दुनी फ्यु ल फिबले न सकेसम्म झिस सुतियो अयो कटन टेलिकटन मिक्सपट्टि ल अयो मफ्यु अनि एना चुन माउ ज्यातन ओ ल फ्युली न झिस एकदम ल फ्युली न झिस जस्तो पुलिस लग्जाउपट्टि तिम्रो कपा अयो सिके त सुतियो दुनी फ्यु ल त अयो फ्युले बालाई स्वस्थ जैसी शरीर त अनि मेन 3 महिना केनी झिस मजुबले न एकदम निजुबले मेन कुरा निजुबले झ्याटुको सामान त मलुन्यु ओ छौ चाहिँ झिन हमस्ते त न झिस बला रे या कि मजु ज्या त न आउ या झिसिल अरु ज्या मजुबले चाहिँ झिस पेन्नु न्यान टक चाहिँ शरीर त भरि चाहिँ आराम दिमाउ चाहिँ ज्या छन् हजुर हजुर आता हामीले चाहिँ आछिसा चाहिँ ठो मिस्तेपट्टि समस्या लागि चाहिँ मलाई निगा पिसा ते उके लागि चाहिँ गेना ग्वाली आछ जिथे आकन त छेन दाइन गेना ग्वाली न तना दि त दक्षे तर लामी जति ख महा जि त छे बने जि रेन जि त मी जति त सपोर्ट मरे क यहाँ उ जिजेन मिजते सपोर्टमा उके लागि झिमी जति न लाडु जस्तो झि साजी मफया छनले जि श्रीमान न दगुली हेल्फेना छुने मया किसी ट्याटल मजुजुबले न झिस आसक्तन जि बिनम्र अनुरोध मजुजुबले पनि श्रीमान देश मिस्ते यो एकदम बिल्डिङ जिया छौँ डोला पासेना छौँ डोला ध्यान नेन्यु इन्ट नेना छन् त एक झिट माया ओयो बिले जयो झिट भटी चाहिँ केयर जुले किन झि सास बढे जइ ज्याछन् रोगी मजु त सास बढे ज्याछन् कि उके खेते झिस मछली मजु श्रीमान टेसन छिन मजु ज्याछन् बिले थरजु सछिन आराम का रया छौ शब्द जगे नवाना बिसाना झिमिस्ते त एकदमै खुसी र उके गरिराछ रोगी त बढे मजिकन हौसला होई उके लागि चाहिँ श्रीमान श्रीमती मिनेसियो श्रीमान किन एकदमै साथ माछ हजुर ट्याबले चाहिँ छिट वास्ता नयाँ जग लनी चीज मक्की छिउ परिवार साथ सहयोग गर्न लन्छ एकदम लन्छ अब दिस परिवार जाय म्यामस्त चिरिपी म्यामस्त छौकले मजु ज्यातन पि आख बनाते मस्त धाइबले बामेस्तो धामजु मथा अयो धाइ जि दक्षे जिनिवाटी नापम पान जि भोगिनु चाहिँ ए मजु ज्यातन बामेस्टिङ छ सी 10 दिन सी धाइनी अयो चाहिँ धामजु मस्त गराछ उ म्याल बामे सुन खनी जिच्छा मछली अझ बापिन छ छ मस्त बिस मस्त मजु जुबले छुजिया छ मस्ते बापिन छ न म्यामस्ते त उले केयरियामा मजबुले जस्तो 9-10 क्लास बुले ज्याय छन् तिनी उले मस्त मचे तिनी गदा छ मायु न बाइ न निमेसियो अयो मजु जुबले चाहिँ छिनाको मची त एको अरु पापी सेना त जोला औ ध्या छ बापिन छ न केयरियामा छ मस्ते त चाहिँ अझ ठोक चाहिँ लुके या मजु बापिन छ सिकी मजु दापिन छ सिकी मजु ध्या चाहिँ ध्या मजु ठोक चाहिँ हजुर ओइ ज्या चाहिँ आफ्नो ठाउँ चाहिँ हमेशा भगेना दिउपट्टि अनुभव यो खत आफ्नो चाहिँ ठाउँ छिटो झिमिस ज्याजो पाके मिस तके पिन्तय अझ हपाए नीति ठाउँ छिटो
अनुभव या खत करा दिला छिता यो को सुबह न दु हजुर अले जी छिता नेनिमो पुगु ख अले छिता त्यमा सिव उल्यो प्लो छु ख दस तयारी सले निनमा खरे बोले आज अन्तान द छयो खनेना सस्तन निनी चीज एकदम बाला ख छिता मिस्टेट जे आतनो पुटी झिगुली एकदम झिनेवा समाजे झिमिष्ट भटेट मथा रेयाचना पनि छयो ख लुके यो मलाई आदि छौ एफएमए थयो ख रेयाचनु एकदम खुसी लाग्यो एकदम धन्यवाद र ठाउँ पनि निश्चय ठई कियरेना चुनमा मथा दे माउ चीजे जगे मछली मामुरु चीज मछली मा जित अर्जा ठयो खे मछली मजे मस्तेटन म्या मस्तेटन ठपिन्छ कियरेना त्यो अयोगले रे अयो सस्तन इनाको जन र ध्यामाउला ठुलिए ख जिसन्याको धासन खडे उठरे जी ठई त परे जुले आदि ठई त परे जुले जिठे समस्या सुतन परे मजिमा रिया जुचे जिठन बाग गरम भगवानी जा या सस्तन प्रसन्न आजनका हजुर छिदा प थति हे छिसा इला चुलाका ल्यादा kana खलबल यागो जी आ ठाउँ पनि ठुगो छिसा भोजेना दिउपति छु समस्या अले ठयोक्ति अनुभव या खत छिता ठाउँ झिमिस ज्याजो पाख्ने छिसा कनादेले छिता योको सुबादो धन्यवाद प्राविधिक रूपमा जिता ज्याकुटी पाखे ग्वालेना चनादीमा पासा सरान आयतन जी सुबादे साथे थौया ज्याजो पाखे जी अनिता यातन ब्यागु उजा ब्यादिस हजुर थौया त ब्या सुबा जेमा भ्या